senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, semua hari ini harap bergembira, senyumnya dipasang, telinganya dipasang juga, ya. Kalau telinganya dipasang, sudah tidak bunyi oek-oek. Siap? Semua sudah siap? Kasih jempol. Hari ini kalian mau dongeng untuk teman-teman semua dan untuk Mister juga mama papa di rumah. Siapa yang hari ini sudah siap? Diangkat tangannya. Angkat tangannya mana? Oke, terima kasih. Sudah siap semuanya ya? Sekarang kita nyanyi dulu pelan-pelan. Sambil kalian ngikutin musiknya ya. Siap semuanya. Tangannya diangkat. Ha! Tepuk tangan semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Jawab, baik. Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Halo teman-teman, apa kabar semua? Halo teman-teman, apa kabar? Jawabnya baik. Tepuk tangan 3 kali. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Oke, sekarang buka mulutnya. Buka mulut, ketawa 3 kali. Hahaha. Ketawa 2 kali. Ha. Buka mulut, ketawa 1 kali. Ha. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Tutup mulutnya. Sekarang namanya kalian nih. Yang ini siapa namanya? Kak Leni. Yang ini siapa namanya? Kak Leni. Coba lihat semua tatap wajahnya. Kak Leni cantik atau jelek? Ada yang bilang cantik, ada yang bilang jelek ya? Soalnya tadi mulut Kak Leni lagi cemberut. Cemberut, wajahnya jadi kurang cantik ya, gini. Gitu. Oke teman-teman, hari ini kali ini mau dongeng untuk teman-teman semua, ya. Tapi kali ini mau ngajak teman dulu, teman kalian ini. Namanya siapa ya? Siapa namanya? Hai. Wah, ketemu teman-teman nih di sini sekarang. Halo. Halo. Lihat ke sana. Lihat ke sana. Lihat ke sana. Kok lihatnya ke kali ini terus? Lihat ke sana ke teman-teman. 1, 2, 3. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Malu. Kenapa harus malu? Lihat teman-temannya. Malu. Soalnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng katanya. Kenalin dulu namanya siapa? Ayo. Namaku. Iya, namamu siapa? Namaku. Iya, namamu siapa? Namaku. Iya, namamu siapa? Namaku Dodo. Siapa namanya teman-teman? Namanya Dodo, ya. Dodo hari ini kali ini mau dongeng. Dodo ikut nanti mendengarkan. Aku mau nyanyi. Oh, mau nyanyi dulu. Boleh nggak nyanyi? Boleh ya. Nyanyi. Nanti teman-teman ikut jawab ya. Mau ya? Iya, siap ya. Siap nih. Dodo siap-siap nyanyi. Selain nyanyi, Dodo bisa apa sih? Aku. Bisa apa? Aku. Bisa apa? Kok aku aja? Aku. Malu. Malu kenapa?
sikat gigi. Oh, belum sikat gigi katanya. Siapa hari ini yang sudah mandi dan sudah sikat gigi? Angkat tangannya. Siapa? Kak Leni, Ayo. mukanya Dodo nggak kelihatan. Oh, nggak Naikin kelihatan. dikit. Iya, tuh Naikin begitu. dikit. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke. Nah, kelihatan semuanya ya? Ya, teman-teman semuanya. Aku belum sikat gigi. Belum sikat gigi, kenapa? Lupa. Teman-teman di sini yang senyumnya manis, pasti sudah sikat gigi semua. Dodo nanti sore sikat gigi ya? Iya. Dodo, sekarang Dodo nyanyi bisa? Gak bisa. Oh, gak bisa. Bisa baca buku? Gak bisa. Gak bisa juga. Bisa mendongeng? Gak bisa. Gak bisa juga. Terus Dodo bisanya apa? Dodo kan anak boneka. Gak bisa apa-apa. Oh, Dodo anak boneka gak bisa apa-apa katanya. Kalau bahasa Inggris Dodo bisa? Bisa. Oh, bisa katanya kalau bahasa Inggris. Teman-teman di sini juga bisa. Coba ya. Dodo mau coba nggak? Mister A, kalau salah jangan dimarahin ya. Jangan dimarahin katanya Mister A. Ya, boleh ya. Sekarang coba jawab pertanyaan kali ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya kakak laki-laki, brother. Oh, kalau kakak perempuan, sister. Nah, kalau ayah, father. Kalau ibu, mother. Kalau keluarga, kalender. Oh, kok kalender? Kalender itu tanggalan. Buat kita lihat hari ini tanggal berapa, besok tanggal berapa. Salah. Iya, salah ya. Dodo masih salah. Nanti belajar lagi ya. Oke? Iya, aku mau belajar lagi. Oke. Sekarang Dodo tidur dulu nih. Kalian ini mau lanjut dongeng. Siap ya? 1, 2, 3. Dodonya sudah tidur, teman-teman. Tapi nanti kita sambung lagi ya di pertemuan berikutnya. Kalian ini akan ajak boneka yang lain. Namanya Memet. Nah, boneka yang berbentuk monyet. Sekarang kalian ini mau dongeng dulu buat teman-teman semua. Semua sudah siap? Siap ya? Kalian ini siapin dulu musiknya. Nah, teman-teman, di suatu hutan yang sangat rindang, hiduplah berbagai macam binatang. Ada gajah, ada harimau, ada monyet, ada kupu-kupu, ada juga semut dan burung. Semut binatang yang paling tidak kelihatan di hutan itu, tapi jumlahnya sangat banyak. Semua makhluk hidup di hutan hidup berdampingan selalu. Teman-teman, hingga 1 minggu kemudian, terjadilah hujan. Hutan dilanda hujan dan badai yang sangat besar. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan dedaunan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan diri. Ketika badai masih terus berlangsung, seekor anak semut bernama Midmut. Siapa namanya? Midmut. Seekor anak semut bernama Midmut dan keluarganya berjuang masuk ke dalam sela-sela batu untuk berlindung menyelamatkan diri dan keluarganya. Ketika itu hujan sangat lebat. Hujan badai. Aduh, aku sangat ketakutan. Petirnya menyambar-nyambar. Airnya sangat deras sekali. Aku tidak bisa lagi bertahan kalau tidak cepat-cepat menyelamatkan diri. Teman-teman, Midmut sangat ketakutan.
Midmut berusaha mencari perlindungan. Dia bergerak di antara sela-sela batu untuk melindungi tubuhnya dari guyuran air hujan yang sangat besar. Aduh, semua keluarganya ikut serta berlindung sampai berhari-hari lamanya. Hingga 1 minggu kemudian, hujan itu perlahan berhenti. Matahari mulai masuk ke dalam sela-sela dedaunan di dalam hutan yang sangat rimbun. Semua mulai merasakan hangatnya matahari, sehingga hutan menjadi tenang kembali. Teman-teman, Midmut dan keluarganya keluar dari balik batu. Badai sudah reda. Aku mau keluar. Aku mau jalan-jalan. Dan aku mau cari makan. Aku lapar sekali. Aduh, perutku sampai melilit. Lapar. Perutku sampai bunyi kriuk-kriuk. Tapi ketika Midmut akan berjalan keluar dari batu, tiba-tiba nenek memanggilnya. Midmut, Midmut, sini Midmut. Mau kemana Midmut? Nenek, aku mau jalan-jalan. Aku mau cari makan. Midmut, bantu dulu kami membangun kembali sarang kita yang sudah hancur. Rumah kita sudah hancur karena hujan dan badai kemarin. Tapi Nek, aku mau jalan-jalan dulu. Aku sudah kangen hutan ini. Nenek di rumah saja sama kakak-kakak dan saudara-saudaranya. Bantu mereka juga. Aku mau jalan-jalan. Midmut, tidak boleh. Kamu harus membantu kami juga. Akhirnya, Midmut mau membantu kelompoknya untuk membuat sarang. Tetapi setiap kali Midmut membangun sarangnya rubuh lagi. Midmut tidak sabar dan Midmut juga tidak tahu harus bagaimana caranya. Semua orang sudah mengajarkan Midmut untuk segera membangun sarang. Tetapi Midmut sudah tidak mau. Aku ini udah berusaha, tapi sarangnya tetap nggak bisa dibangun. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Udah aja deh, aku nggak mau lagi bangun sarang. Aku mau jalan-jalan aja. Teman-teman, Midmut berjalan-jalan. Dia tidak mau lagi membangun sarangnya. Midmut berjalan berkeliling-keliling hutan, tapi tiba-tiba Midmut melihat, ada apa itu? Ternyata ada kepompong. Kepompong itu menggantung di dahan pohon yang sudah rubuh. Kepompongnya gerak-gerak. Kepompong. Tapi kepompongnya diam saja. Dia hanya menggerak-gerakkan tubuhnya. Kepompong diam aja. Tidak enak menjadi kepompong ternyata. Aduh, dia terkurung di dalam sana. Gak bisa kemana-mana. Jadi kepompong itu sangat memalukan. Lihat dong aku. Kepompong, lihat aku. Nih, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Tapi kepompong diam saja. Dia hanya berusaha menggerak-gerakkan tubuhnya dan berusaha agar tubuhnya keluar dari kepompong.
Setelah puas mengejek, semut kembali berjalan lagi. Aku jalan-jalan lagi. Tiba-tiba, teman-teman, kaki semut menginjak lumpur. Ah, kakiku menginjak lumpur. Aku tidak bisa bergerak. Gimana nih? Aduh, kakiku nggak bisa bergerak. Midmut semut terjebak dalam lumpur. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek begini. Aduh, tolong, tolong, tolong. Tapi hutannya sepi. Siapa yang akan menolong aku? Tolong, tolong. Midmut berusaha keluar dari dalam lumpur. Namun tak ada satupun hewan yang mendengarnya. Tiba-tiba ada suara yang begitu dekat. Midmut, Midmut. Ada suara siapa itu? Midmut, Midmut. Suara siapa? Midmut, ini aku. Midmut, dia memanggil namaku. Tapi siapa ya? Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang sangat cantik berada di depan Midmut semut. Kupu-kupu, kamu cantik sekali. Tolong aku, tolong keluarkan dari sini. Tolong aku, kupu-kupu. Midmut, kamu tidak kenal aku? Kamu kupu-kupu kan? Ya, tapi apakah kamu tidak mengenaliku? Tidak. Betul tidak mengenal aku? Tidak. Aku adalah kepompong. Kepompong yang dulu kau ejek. Yang kemarin kau ejek ketika aku berusaha keluar dari kepompong. Kamu? Kamu emang siapa? Kamu kepompong yang kemarin aku ejek. Yang kemarin kita ketemu di bawah pohon yang mau roboh itu. Ya, aku adalah kupu-kupu. Kupu-kupu. Maukah kamu menolong aku? Bagaimana ya? Tapi kemarin kamu sudah mengejekku. Iya. Kemarin kamu bisa berjalan kemana-mana mengejek aku yang tidak bisa bergerak. Tapi sekarang ternyata kamu terjebak lumpur. Kamu tidak bisa bergerak sedangkan aku bisa terbang kemanapun aku mau. Iya, aku sudah salah mengejekmu. Kupu-kupu, bagaimana ini? Aku minta maaf, tapi bisakah tolong aku? Aku menyesal. Kemarin aku sudah sombong, sudah mengejek kamu. Tapi sekarang ternyata aku juga terjebak di dalam lumpur, tak bisa bergerak. Kupu-kupu, maukah kamu memaafkan aku? Aku sudah salah mengejekmu. Ternyata setelah jadi kepompong, kamu menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau dengan sayapmu. Sekarang aku yang tidak bisa bergerak. Midmut sangat sedih, tapi kupu-kupunya terbang kemanapun mengelilingi Midmut. Aku sedih sekali. Kupu-kupu. Aduh, aku minta maaf. Seandainya dulu aku tidak mengejek. Kemarin aku tidak mengejek, pasti dia mau menolong aku. Tapi tiba-tiba kupu-kupu terbang kembali, mendatangi semut, kemudian menarik badan semut keluar dari lumpur. Wah, teman-teman, Midmut sangat senang, sangat bergembira. Akhirnya dia bisa keluar dari lumpur. Setelah diletakkan di bawah sebuah pohon, semut itu berkata, sekali lagi ya, kupu-kupu, aku minta maaf. Sungguh-sungguh aku gak akan mengejekmu lagi. Aku juga gak akan mengejek teman-teman yang lain. Semua makhluk Tuhan ternyata punya
Ya, betul seperti itu. Seandainya saja kemarin aku tidak pergi dari rumah. Memang kenapa kamu pergi dari rumah? Itu kupu-kupu, aku diminta untuk membangun kembali sarangku. Membangun sarang bersama teman-teman. Tapi setiap kali aku membangun, aku tidak merasa rumahku bagus. Gimana caranya supaya bagus? Aku nggak tahu. Gimana ya? Kupu-kupu, aku sedih sekali. Sedih banget. Sedihnya kok ketawa sih. Teman-teman, setelah itu kupu-kupu bercerita. Mikmut, tahukah kamu ketika aku dulu menjadi kepompong di dalam sebuah cangkang, aku berusaha keluar, bergerak, terus bergerak sendiri. Tidak ada yang membantuku. Aku melebarkan sayap, kemudian merobek cangkang kepompong, sampai akhirnya aku bisa terbebas dan sayapku bisa aku lebarkan dan terbang. Jadi, apa menurutmu perbuatan aku itu? Oh, kamu berusaha. Ya, aku memang berusaha dengan sekuat tenaga. Aku tidak putus asa, walaupun kamu sudah mengejekku tadi. Kamu ngomongin lagi kupu-kupu. Nah, sekarang kalau kamu disuruh membangun sarangmu kembali, bangunlah dengan baik. Bangun dengan sungguh-sungguh. Setiap kali gagal, kamu harus terus mencoba. Gitu ya? Ya, begitu. Aku harus coba lagi. Ya, coba lagi. Sekarang, besok. Sekarang? Ya, sekarang semut. Oh, gitu. Jadi, kalau kita punya tugas, kalau kita punya pekerjaan, sesulit apapun kita harus terus berusaha. Kita harus terus melakukan sampai kita bisa. Tidak boleh kita berputus asa. Teman-teman, kupu-kupu sangat senang sekali mendengar kata-kata dari Mikmut semut. Aku senang mendengar kata-katamu. Lalu, mulai sekarang, aku yakin kamu tidak akan mengejek temanmu lagi. Terus, jangan mengejek aku juga ya. Gitu. Ya, aku kan tadi udah minta maaf. Nanti aku minta maaf lagi deh. Tapi jangan sampai jangan sampai bosan untuk mengingatkan aku. Karena kita kalau berbuat salah pasti senang kalau ada yang mengingatkan. Ya, semut, aku akan mengingatkanmu. Kamu juga akan mengingatkan aku kalau aku salah ya. Ya, kupu-kupu, kamu baik sekali. Teman-teman, aku sekarang udah baikan sama kupu-kupu. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita kupu-kupu, kepompong, dan semut. Teman-teman pasti juga mau berusaha. Setiap kali melakukan pekerjaannya, teman-teman harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti kepompong. Sungguh-sungguh berusaha keluar dari kupu-kupu berusaha keluar dari kepompongnya sampai kemudian kepompongnya sobek dan kupu-kupu bisa terbang ke sana kemari seperti semut yang bisa berjalan-jalan di hutan. Oke, itu tadi cerita Kaleni. Mana tepuk tangannya? Terima kasih Mr. Al untuk waktunya, untuk kesediaannya mendengarkan. Teman-teman, kalian juga mengucapkan terima kasih ya. Sekarang kalian ini punya pertanyaan. Nanti satu orang pemenang, kalian ini akan kirimkan sebuah buku cerita. 2 buah deh. 2 buah buku cerita buat teman-teman semua, buat satu orang pemenang. Ya, siap ya. Nanti pertanyaannya sekarang, tapi nanti yang menjawab pertama kali yang akan mendapat hadiah kalau benar ya. Pertanyaannya, siap mendengarkan? Nanti yang jawabnya pertama boleh di chat ya, Mr. Al ya? Di chat atau mau di WhatsApp?
Gimana Miss Leni? Kali ini mau kasih satu pertanyaan. Nanti satu orang pemenang. Nanti yang jawab tercepat, dia akan dapat 2 buah buku cerita dari Kak Leni. Nanti Kak Leni akan kirimkan ke rumahnya. Oke. Nanti jawabannya mau lewat chat atau mau di WhatsApp atau mau langsung di sini aja? Langsung aja kali kalian ya. Di mute semua ya? Ya, kita suruh buka semuanya. Teman-teman buka mic-nya ya. Sudah. Oke. Buka mic-nya. Udah siap? Oh, pertanyaannya. Bentar. Masih ada yang belum ya? Glenn belum? Ya. Ayo. Ya. Sudah? Oke. Silakan Kak Leni. Siap ya. Nanti langsung ya dijawab yang bisa jawab pertama. Nanti kalian ini kirimkan 2 buah buku cerita buat teman-teman semua, buat teman-teman. Terus alamatnya nanti dikirim ke Mr. Al ya. Oke. Pertanyaannya adalah sebelum jadi kupu-kupu, hewan itu berbentuk apa? Kepompong. Siapa yang jawab duluan? Siapa yang duluan tadi tuh? Stella. Ini ya. Stella ya. Akunnya Stella Yunita. Oke, Kakak Stella ya. Oke, itu ya. Siap ya. Stella ya, Mr. Ali ya? Iya, Stella. Nanti Stella kirim alamatnya ke Mr. A. Nanti kalian ini kirimkan 2 buah buku cerita untuk Stella di rumah ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Leni. Bye-bye. Ayo teman-teman bilang terima kasih buat Kak Leni dulu. Terima kasih Kak Leni. Terima kasih. Jangan bosan ya. Nanti Kak Leni mau kok dongeng lagi. Iya, terima kasih Kak Leni sekali lagi. Wah, teman-teman. Ini seru banget hari ini ada 2 kegiatan ya. Pertama adalah mendengarkan ceritanya Kak Leni. Sebetulnya kita pengen tahu ini Kak Leni di mana sih sebetulnya rumahnya Kak Leni? Oh, Kak Leni tinggal di Bogor. Rumah Kak Leni di Bogor. Waduh, Kak Leni setiap hari memang mendongeng terus atau ada hari tertentu, Kak? Setiap hari mendongeng untuk teman-teman di sekolah dasar dan PAUD TK gitu. Berarti tapi kalau teman-teman tapi hari ini sedang pandemi ya, saat ini sedang pandemi, jadi kegiatan mendongeng di luar off dulu. Sementara ini suka live IG dan Zoom aja kalau ada permintaan gitu. Nah, kalau di IG sendiri nanti kalian share ya di ini ya di grup WhatsApp biar Mams nanti sama Dedinya bisa invite kalian nih. Iya, boleh. Terus kalau kalian nih ada suka ini nggak terima ini nggak misalnya tawaran ngedongeng di sekolah teman-teman atau ulang tahun gitu? Iya, suka. Bisa suka juga Kak. Iya, untuk ulang tahun. Kalau untuk ulang tahun biasanya ditambah dengan sulap. Nah, ini untuk buat adik-adik yang di rumah yang mungkin pengen ulang tahunnya berkesan dan pengen bikin yang unik, bisa undang Kak Leni ya. Nanti kalau mau tahu nomor teleponnya nanti suruh Mami atau Dedi untuk telepon Kak Leni nantinya. Ya, pastinya seru banget. Ya, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Kak Leni adik-adik. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Wah, senang banget ya. Alright. Setelah Kak Leni, hari ini misalnya mau kasih kalian katanya kita gak ada waktu. Ya, halo. Katanya gak ada waktu. Ada, kita masih punya waktu 1 jam ke depan untuk belajar menggambar. Oke, sekarang misalnya minta untuk mute dulu adik-adik ya. So, I will turn myself into an English version. Okay, then. All right, everyone. So today, after we listen up some story from Kak Leni. Actually, today is very
we are very fortunate because we listen up some story from Kak Leni, and I hope you guys learning a lot from the story and how you do not underestimate of someone, of your friend, and if you think that you have any problem in solving your problem, you have to keep it up. You have to always cheers and do not give up easily. Okay. So tadi Mr. Al sudah udah nyimak ceritanya. Misalnya mau tanya dulu buat adik-adik. Meet mood itu membangun sarang apa? Tadi ceritanya kalian ini meet mood itu apa sih dia? Meet mood itu monyet, semut atau kupu-kupu? Ya, semut. Ya betul, Kak Aris. Nah, meet mood ini membangun sarang apa sih sebetulnya? Sarang semut. Ya, oke. Kak Aris mah udah dewasa, udah tahu jawabannya. Yang lain mungkin adik-adik yang ngasih ya. Nah, meet mood berjalan keliling apa adik-adik tadi? Keliling hutan. Keliling hutan. Wah, pintar ya, betul. Keliling hutan. Tiba-tiba dia melihat apa di atas pohon? Kepompong. Yes, kepompong. Terus tiba-tiba dia terjebak di dalam apa? Lumpur. Ya, lumpur, betul ya. The mood trapped in the mud. And then siapa yang berbicara dengan Midmood dan menolong Midmood? Ya, kupu-kupu pinter semua. Wah, kali ini pasti seneng banget nih. Adik-adik ternyata nyimak semua ceritanya. Oke, sekarang kita akan belajar menggambar. Silakan tunjukkan kertasnya. Sudah siap semuanya? Are you ready? So, before we draw something, I'm going to show you guys this one. Okay, wait. Wait. I'm going to display you. Wait. Sorry. Yes, just wait. Yeah. Okay, I get covered by this slide. All right, I'm going to present you the movie first. Kakak, saya ikut. Yeah, this is the story of a butterfly. I want you to see the video first. All right, this one is the video. Can you see the video, guys? Yeah. Okay, wait. Ini adalah video perubahan atau life cycle of a butterfly. Butterfly start from caterpillar, berawal dari bentuknya seperti ulat ya. Ulatnya dia mulai membangun kepompong. Wah, ini gimana caranya ya? Buat sarang. Wah, keren. Iya, ini badannya mulai masuk ke dalam apa namanya? Lapisan seperti sleeping bag ya. Wah, ini. Oke, apa yang terjadi setelah ini? Kita lihat adik-adik. Nah, ini udah mulai nih. Dia jadi kupu-kupu di dalam.
Ya, sebentar lagi mereka jadi kupu-kupu. Wah, ini dia setelah keluar dari sarangnya. Wah. Ini adalah kupu-kupu. Oke. Cek. Oke, gimana videonya? Keren nggak? Ya, Niko udah mulai ngantuk, teman-teman yang lain udah mau ngantuk. Oke, hari ini Mr. Al nggak mau terlalu ribet ya belajarnya karena kalian udah energinya sudah terpakai untuk mendengarkan apa cerita dan pasti capek banget ya. So hari ini kita mau gambar kupu-kupu aja, boleh nggak? Boleh. Oke, kupu. Wow. Oke. Kupu-kupunya mau yang normal atau mau yang paper folding? Paper folding ya, yuk kita buat paper folding ya. Seperti biasa kita fold dulu papernya jadi 2. Dilipat dulu adik-adik papernya. Oke, paper folding seperti ini. Taruh, dilipat lagi sekali lagi ke atas seperti ini. Ya. Tuh, sekali lagi Mr. Al. Lipat lagi. Ya. Seperti ini, dilipat dulu jadi 2, baru dilipat lagi ke atas. Nanti jadi begini. So if you're confused, you can ask your mommy to help you. But actually, I only doing 2 things. The first one, I fold it like this. And the second step, I fold it again. The bottom side to the upper side like this. Okay. Oh, you still confused? Like this. The first one is you fold it into 2. I mean, yeah, 2 sides like this, and fold it again one more time. Just like this. Right. Then I'm going to draw something on the. Right. I'm going to draw the head of the. Oh, itu aku nggak tahu. Itu diginiin. Yeah. This one you already know, yeah? We're going to learn 3 things. Draw, decorate, and do coloring with stained glass technique. Okay, going to draw the body like this. Iya, aku udah tahu. So basically, butterfly consists of 3 basic shapes. The first one is the shape of a head. The second one will be the shape of a body. I'm going to make it a body like this one. Like What is that? having a lot of hair. Oh, hair. And the last one will be I'm using black and white strip like this one. Okay, this is the fun part. The first one is I'm going to draw the first
area of a new wings, yeah. Like that. Yeah. Do you use crayon? Yes, you can use crayon, you can use color marker, you can use watercolor. All right. Yeah, you can decorate the wings directly. Okay, and then the second, the last part is, oh no, the third part will be drawing the bottom layers of the wing. But don't be scared, everybody. People make mistakes. If you make mistake, just modify your drawing, okay? Just be confident. If you have any question, just ask me. I'm going to be so glad to help you later on. Right? So this one is semi-realistic. I'm going to put some maybe an eyes on the head part, maybe an antenna on this part to make it more realistic, like that. And then wait until we open it, yeah, like this one, and suddenly voila, like that. What's wrong? Why are you laughing, guys? Okay, we're going to connect this part. So big. Yeah, it's becoming so big and awesome. Butterfly. Butterfly, but monster fly. This is a monster fly. And then I'm going to make the hair on the body of the butterfly. And then I'm going to decorate the wings. Like that. And then the last one is this is a huge and giant butterfly. And the last but not the least is I'm going to use stained glass technique, which is combining into a cubism and stained glass technique on paper. I'm going to divide all, just this line to make it more. Make it bigger, okay? Not too close. What? Oh, somebody are singing. Yay. Yeah, I'm trying to make it more colorful using stained glass technique. Okay. Actually, stained glass technique is the technique that we learned just 1 week ago, and I'm so proud of how you did it, guys, because actually you learn a lot from these activities. The first one you learn about shapes, the second one you learn about color and everything like that. So yeah, we have to learn something based on what we experienced before, okay? So that it will enrich our knowledge. All right, now it's time for me to color my butterfly. To make it more easier, I'm going to make it like this first. Okay, I'm going to use colors.
I already divide my butterfly into a lot of slices. I cut all the shapes with the line. I don't care even that one is good, correct or not, but at least I try to break the rules just a bit so that I can fill all of the slice here with colors. That. So I'm using pink color first, or maybe this one. Yeah, I'm going to slice also on this. I will use another color. Just put random color on your drawing. You don't need to be scared. Yeah. Yeah, up to you. Use any color and color it up to you. You decide what color you want. Actually, we are not. We trying by our best to not limit our skills and knowledge, because this is not the time for us to to be scared. And then, okay. I'm going to use yellow again. Color some of the. So basically, I have a question now. How many layers that the butterfly have? I mean that how many layers, how many wings layers that butterfly have? How many layers or how many wings that butterfly have? How many parts? Is it 2? Is it 2 or 4? Yes, correct. It is 4. Up on the right and up on the left and bottom left and bottom right, like this one. Yeah. So you can imagine now how that butterfly can fly, yeah, with 4 wings. I'm going to use orange. Present your work later after you're done, okay? Don't forget to present your work after you're done, because that will teach us how to be responsible to what we make, and to be responsible to present our concept behind our drawing. And it also helps us to practice speaking in front of others' friends. Okay, I believe you are. You can. I mean, you will be able to speak in front of your friend later on. Okay, today maybe our lesson looks so simple. It's because I don't want to push you more harder, because we already spend our energy. Okay, good job, Ivo. How to say it? Ivo Scholastica. I don't know what is your name. But yes, I like your butterfly. Thank you for showing us your butterfly, guys. And yeah, how is it?
Yeah. Yeah, very good. I like your butterflies so much. Thank you. And please color it. Okay, color it. Finish it. Yeah. On next Thursday, we're going to learn about how to create a building. I mean, how to assemble the dominoes card into a building. So I'm going to send your mommy the required tools or items that you need to buy. And then, yeah, next Thursday will be so fun because we're going to build something. And we're going to work with 3D things later on. Bye-bye drawing, bye-bye presenting. No, I mean bye-bye drawing only, and we're going to present later on. Okay. Hi, Rachel. Hi, Kakak Tori. Hi, Nico. Nico, gimana? Can you show us your butterfly, please, Nico? Hi, Elbrus. Wow, good job. Very good, Nico. So detailed. My God. Thank you so much. And how about you, Elbrus? Elbrus, can you show your drawing, please? Wah, keren banget. Elbrus bikin kupu-kupu ya. So colorful. How about Rachel? Ya, Rachel keren banget kupu-kupunya. Bagus. Next will be, aku nggak tahu namanya, ini harus diganti sebetulnya. Apa nickname-nya? Salim ini adiknya nih. Adik siapa ini kakaknya? Apa adiknya? Adiknya Gina. Moms Nadina namanya siapa? Adiknya Gina namanya Salim. Salim. Salim? Ya. Wow, Salim keren banget. Pegang. Apa namanya gambarnya? Nah, sekarang diwarnain bagian dalamnya, Salim. Ya. Warnain lagi lebih bagus lagi nih. What is a huge Ya. butterfly ya? Warnain lagi nih. Ratain warnanya nih. Dede Salim tadi dengerin nggak ceritanya dari Kaleni? Dengar nggak Salim tadi? Ya. Iya, tadi Dede Salim nunjukin banyak banget boneka ya. Ya. Di rumah banyak boneka ya. Ya rame. Lihat. Kelas berapa Salim sekarang? Salim harusnya TK tahun ini 5 tahun baru. Oke, nggak apa-apa. Ya, tetap belajar di rumah ya, jangan banyak main. Iya. Ya. Hai Kakak Aleta, apa kabarnya? Halo, coba lihat dong. Can you share your drawing please so everyone can get inspired by you? Wow, so cool Aleta. Yeah, thank you so much. Now keep on going, color your drawing. And then aku lupa namanya. Kakak Aleta, terus Kakak Ares nggak les IF? Masih jam 3. Emang tempatnya dekat dari rumah? Kota wisata. Jauh ya? Nyebrang. Oh, nyebrang. Hati-hati kalau nyebrang ya. Lihat Iya. kanan kiri. Bukannya pakai Zoom. Ya sih, sekarang udah pakai Zoom. Kakak Abia mana? Kakak Devanka mana gambarnya? Can you show us your drawing, please? Wow. Next, Kakak Devanka. Next, Kakak Abia mana? Yeay. Good job, Abia. Please color your drawing. Ini kakak
Miss Yunita, nama anaknya siapa ya? Ini siapa namanya? Ganteng-ganteng berdua, laki-laki. Itu yang lagi ngelap matanya siapa namanya? Yang lagi kucek-kucek mata. Aku lagi kucek mata. Oke, makasih Kak Leni. Terima kasih Kak Leni. You can leave the call actually. You can leave the chat. Bye Kak Leni. Bye. See you again next time. Iya. Oke. Siapa lagi namanya lupa nih misal. Mister A, Karesnya mau IF dulu. Ya, Kak Ares. Ya. Silakan, hati-hati di jalan, hati-hati nyebrang. Enggak, Zoom. Oh iya, boleh. Right, how is it? You're done? Bangga, can you show me please your drawing? Okay, wait, yeah. Right, wait, Bangga, you have to present your drawing and you can leave the call after you're done. Are you ready? Okay, wait, I'm going to pin your ready? 1, 2, go. Louder, okay? Ready, 1, 2, go. Hi, this is my drawing. First, I draw a circle. Then I draw a long oval. Okay. Yeah. I draw the eye and the antenna. I connect the line. Yeah. Okay, are you done? Yeah. Can you mention 3 things that you learned from this lesson? There's stained glass effect. Colors. More colors. And I learned how to draw the eyes. Okay, and then 1 you learn about what? Yeah, 1 you learn about what? One, I learned about the stained glass effect again. Okay, second one? And then the second one, I learned how to put the color properly. Okay, third one will be? I learned how to draw the eyes. Okay, thank you so far, Devanka. Do you have any questions so far? No? Okay, thank you. You can enjoy your day. You can help Abia actually. Yeah. Okay, next.
Right. Next will be, who wants to be the next one? Okay, who wants to be the next one? Wait, I'm going to share it first. Okay, Ivo Scholastica. I don't know what is your name, but yeah, okay, wait. You can open your camera, please, Ivo. Thank you. Okay, now you can start to present your work. Ready? One by one, okay? Ready? One, two, go. For this work, I make circle around and I make some lines. I put in some dark color and some light colors. Okay. And And then? I put some fur in at the middle. This And the then? body and some light here with eyes and antenna. Wow. What is your I name? am Jason. And I'm Jason. Okay, can you mention 3 things that you learned from this lesson? I learned about how to use the butterfly and how to color nicely and And what? storytelling. Yay! Thank you, Kakak. Thank you so much. I give you 2 thumbs up and 10 point for your drawing. And next will be your sister. Yeah. Okay, go. Hi, I am Ifo, and this is my drawing work. And this is the flower and the Okay. heart because we like heart. And here's the antenna. And here is a snowflake. And there is the wings and some birds that I created and some silver wings and other colors. And at the bottom is this. There is a blue, a blue circle Mhm. and some more circles. And here is another snowflake. And here is a snowflake and a snowflake again. And also there is the ice, which is blue. Okay, thank you, Kakak. Can you mention 3 things that you learned from this lesson? Yes. 3 things, please. I learned about the pom-pom. You learn about the pom pom. The second one, you learn about what? How to draw a butterfly. Yay, how to draw a butterfly. The last one will be? Uh, You learn how to color? I learned how to coloring. Yay! Thank you. I give you 2 thumbs up and 10 points for you. Thank you so much. You can leave the call actually. Now we're going to, give another turn for our friend. Who wants to be the next one? Rachel turn. Okay, Rachel, come on. Ready? 1, 2, go. First, I draw the
Oh, Rachel, you mute your microphone. I cannot hear you. Please open your microphone first. Okay, good. First, I draw the body. Yeah. And then I draw the wings. And then I draw the tail. And then I draw the face. And then I draw the eyes. And then I draw the mouth. Antenna. I draw the antenna. And then I draw a long body. Yay! Thank you, Rachel. Can you mention 3 things that you learned from today's lesson? Shapes, Shapes, color, color, sunglass, and sunglass. okay, stained glass technique. Thank you so much, Rachel. How about you, Tori? Are you ready? Yes. Tori first. 1, 2, go. This is my draw. First, I draw the body, and then I draw the tail, and then I draw the face, and then I draw 2 eyes, and then I draw the antenna, and then I draw the wings, and then I draw a long body here, and then a long wings, and then I color it. Okay, can you mention 3 things that you learned from today's lesson? Butterfly shapes. Okay. Color. Hello. And sunglass. Stained glass technique. Thank you so much, Kakak Tori. You can leave the call. You can leave the call actually. Your time, your session is already done. You listen up some story and then you also join. But if you want to still connect with us, it's okay. Okay. Next will be Mr. A. We're going to give some chance for Kakak Salim ya. Tadi Kakak Salim mau itu ya, present. Oke, Kak Salim silakan. Ready, 1, 2, go. Here, this is my drawing. I added some green colors, the green color, and the pink color, and the red color, and black, red, and brown, purple, stop it. And orange and black, blue, and light green, and light purple, and yellow, and What kind of butterfly is it? What kind of butterfly is it? Apa? It's a giant butterfly or something? oh no. What is it? Ini. Yay! It's apa? Apa tuh? It's a tall butterfly. It's super butterfly. Super butterfly. Okay, Kakak Salim, can you mention 3 things that you learned from today's lesson? About apa? What do you learn today? Butterfly. Terus apa lagi? Lalu apa dong? Folding butterfly. Apa? Kakak adik Salim masih kecil, baru 5 tahun, bingung. Yeah, it's okay. Thank you, Kak Ade Salim. Thank you, Dede Salim. I give you 2 thumbs up and 10 coffee. Hey, good job. Well done. Tuh. Now, the next one. Abia. Okay, Abia. Come on. Go, Abia. After this one will be Aletta or Kakak Sandy Christian. Who is that? I don't know. Okay, Kakak Abia first. Come on. Ready? 1, 2, go.
Ayo kakak Abia, jangan malu-malu. Oke. Terus? Kakak Abia nggak kedengeran suaranya. Oh iya, Leandra. Oke. Ayo kakak Abia, jangan malu-malu. Okay, thank you, Abia. I give you 2 thumbs up and 10 points. Thank you so much. Well done. Now, Depanka and Abia, you can leave the call and you can do something else. Thank you so much. Bye. Next will be Leandra. Are you ready? Or Kakak Aleta, are you ready? If you're ready, just raise your hand directly. I'm going to. Yeah, okay, Aleta first. Come on, Kakak Aleta. 1, 2, go. Louder, please. Yeah, open your mic first. Okay, good. Louder. Okay, Aleta, ready? 1, 2, go. This is my butterfly. This is very colorful. This is the body and this is the wings. And then? Come on, Kakak Aleta, don't be shy. Don't worry, just talk. Mr. Al will be so happy to listen up your story. Go. Oh. Okay. And then? How do you? Come on, Aleta, we are waiting for you. Don't be shy. Just express your opinion, okay? I'm listening. It is very colorful with a lot of my favorite colors. Good. And then? I like the color. And then? That's all. Only that one? Okay, can you mention 3 things that you learned from today's lesson? And the line and the flow. So you learned about the line, and then? Glass. And then? What else? The last one, the third one, Ruby? Head. Oh, you learned about how to draw the heads of the butterfly. That's all? Okay, thank you, Aleta. I'm so proud of you, you know. You are very well presenting your concept. I'm really proud of you. Thank you, Aleta. Next time, I want you to be more expressive, okay? Don't be shy. Everything is just going to be fine. All right, Aleta, next time I'm waiting for you to talk more longer. Okay, tell your story more longer. All right, thank you, Aleta. Thumbs up. And I'm done. done. Okay, next one. Kakak Iko. Mr. Al. Yes, Glenn. I go to toilet, please. Yeah. Of course, you can go to your toilet, guys. Now, Kakak Nico, come on. Ready? 1, 2, go. After this one will be. Hello, my name is Nico. This is my drawing. First, I draw a circle
or the head of butterfly, and I draw a body, and I draw a wing of the butterfly, and I decoration with a circle, Okay, and good. I draw a tail Yeah. with a stripe, and I color it with stained glass technique. Wow, good job, Nico. Good job. Done. Done. Okay. Can you mention 3 things that you learned from this lesson? Color, The first one you learn about color. Second one will be. stained glass technique, Oh, we learn about stained glass technique. Good job. Next will be the last one. decoration. Decoration. Thank you so much, Nico. Nico gambarnya keren banget. And you know what, Nico? Your English are better and better every day. Thank you so much. And I'm so proud of you because you're very confident in listening. And you also absorb so many words from me and from others. And that one is a very good progress for you, Nico. Keep on talking English, okay, Nico? Don't be shy. I give you 2 thumbs up and 10 points. Thank you so much. Then the last one, oh, not last one. Next will be Kakak Elbrus. Ready, Elbrus? After the Elbrus will be Kakak Vio. And then, yeah. Ready, 1, 2, go. Butterfly. Ini butterfly. Sayap. Yes. Jadi Elbrus gambar apa itu? Gambar apa? Kupu-kupu. Warna ini pakai apa? Warnanya pakai rayon. Susah nggak warnainnya? Udah. Wah, Elbrus suka nggak gambarnya? Suka ya. Oke, terima kasih Kakak Elbrus. Mr. A kasih 2 jempol dan 10 skor. Ya? Kakak Nendra belum. Ya sudah, terima kasih Kakak Elbrus. Sekarang boleh main. Kakak Nendra belum. Mr. A nggak dengar. Kakak Nendranya, Kakak Nendra belum. Kakak Leandra belum ngomong. Kakak Leandra, iya. Ya, silakan Kakak Leandra ngomong. Kakak Elbrus maunya Kakak Leandra dulu. Sabar ya Kakak Vio ya. Ready Kakak Leandra? Ready? 1, 2, go. This is my drawing. Okay. Maybe it looks simple, but actually it is this big. Wow, cool. You just need to fold it. But if you like, you can draw the rest of the body here. And I draw different colors, and I draw different colors. Because I like to, and it is very good. Is it done? So can you mention 3 things that you learned from your drawing? How to make a butterfly. How to draw a butterfly. Good job. Next will be? And stained glass. Sorry, louder please, Aleta. Stained glass and colors. Oh, stained glass, and the last one you learn about how to color it with colors. Thank you so much, Kakak. Siapa namanya lupa aku? Rai. Sorry, again? Rai.
Ya, oke. Terima kasih ya Kak. Mr. A kasih 2 jempol dan 10 stars. The last but not the least, kita punya Kakak Vio dan Kakak Glenn. Kakak Glenn, can you open your camera please? Kakak Vio first. Ready? 1, 2, go. Silakan Kakak Vio. Open your microphone first, Kakak Vio. Ready? 1, 2, go. This is my drawing. First, I draw the body, the body and head and the tail. And then I draw a wing in this, an antenna and eye, and then I color it. Then Okay, can you mention 3 things that you learned from this lesson, Theo? Yes. Yes, first one you learn about what? About stand glasses. Okay, stand glass technique. Okay, the second one you learn about what? Drawing. Drawing the what? Drawing a butterfly. Drawing the butterfly. Good job. Next will be you are learning about what? Coloring. Oh, you learn about how to color your drawing using what? Crayon or what? Crayon. Okay, thank you so much, Kakak Vio. I give you 2 thumbs up. Keep up the good work. Thank you so much and well done. And I give you 10 stars. I'm so proud of you, Kakak Vio. Keep on drawing, okay? Yes. Yeah, thank you so much. And the last but not the least, this one, Kakak Glenn. Hi, Glenn. We are waiting for you. Come on, open your camera, please. Don't be shy. I already opened my camera, I think. Yeah, but we still cannot see you. How is it, yeah? Wait. Okay, now. Thank you. Come on. Ready? 1, 2, go. So this is my drawing. First, I drew a butterfly when I was... First, I folded the paper. And then? Then I drew a butterfly. Wow. And then I opened it and connected it. After that, I used stained glass technique and colored it. Okay, are you done? Yeah. Can you mention 5 things that you learned from this lesson? Stained 1. glass technique. Sorry? Stained glass technique. Stained glass technique. Second one? I learned about drawing a butterfly. You learn about drawing butterfly. Third one will be? Colors. Colors. Fourth one will be? The colors. Okay. Fourth will be? I learned about patterns. Pattern. Good job. Next will be the last one. The fifth one is I learned about doing a background because I tried to make a line background. Okay, thank you so much, Glenn. I'm so proud of you. I give you 2 thumbs up and keep up the good work. I know you guys are very smart. Salim are very smart. Some of the 2 boys, Stella Unita, are also good. Rachel and Tori are also very good in drawing and coloring. Kakak Vio, you always present your very nice artwork. I'm so proud of you. Kakak Ivo, Scholastica, you also nice. And Kakak Aleta also. But I want Aleta to be more expressive next time. So please don't be shy. Okay, Aleta, just speak up your mind. Don't be worried about the word that you're going to try to express it. Just let it flow, okay? For Kakak, siapa lupa namanya tadi? Oh, wait. Tadi yang setelah Elbrus. Leandra, Kakak Leandra, okay. You are starting to doing very nice and your presentation in English are very awesome. I like it. Okay, I give you 2 thumbs up. And buat Kakak Elbrus, dia udah main, udah keluar
tapi dia bagus banget, baru umur di bawah 5 tahun tapi udah rajin banget. Buat kakak Glenn, congratulations, your presentation is more better nowadays. And the last one, kakak Nico, you are already good and your progress showing a very good progress, and the way you present your work, your English are becoming better and better every day. All right, now it's time for us to go outside to play with the sun. Thank you so much, everybody. Please keep on doing positive activity and stay healthy, okay? Don't forget to play, play, play. Bye, Glenn. Bye, Glenn from Lampung. Bye, Albrus from yes. Bye, Aleta. Bye, Kakatori. Bye, Rachel. You can leave the call now. Bye-bye, everybody. Sudah selesai nih.